And it is an honor for me to have been invited to be a part of this amazing celebration of sustainable development in Avenor. Ewenyigba na Tɔgbui gã dɔglo anuma kple tɔgbuiwo katã yi ke le kpekpea me anye bubu gã aɖe na Tɔgbui Mɔkpɔkpɔ Dunenyo evelia be wòanɔ kpekpea me kpli mí aɖu aza ya kple Avenor dukɔ. What an honor a year and a half ago to have been named by you, Tɔgbui Dunenyo Mɔkpɔkpɔ II, and to have been sworn in this past year. Well, the first, correcting. Okay, thank you. And to have been sworn in this past year in the Avenor Traditional Council. Anya bubukade na Tɔgbui Mɔkpɔkpɔ Dunenyo be oxɔ ye deme ko ede Avenor Traditional Council yi ke nye efiahawo ƒe habɔbɔ me abe efia yi ke nuwo de bubu ene. It is a great honor to be part of this Avenor Tutudoza. What an amazing celebration of the wonderful development going on in Avenor. Hope for Ghana is so blessed to be a part of this traditional area's development over many, many years. Anya Hope for Ghana ƒe dzidzɔ blibo be mianɔ Avenor traditional area alo Avenor ƒe nuto me yi ke anɔ kpekpem ɖe amegbetɔƒome ŋu be Avenor dukɔ natsi ɖe dzi. Over the last 6 years, Hope for Ghana is excited to have built schools in Gakpokope, Ewenyigba, Sesame, and our recent 11 classroom structure in Klokpe that includes a library and computer lab, a water borehole with a purification machine, solar power, a staff room, as well as boys' toilets and girls' toilets. These 4 modern model schools are now educating nearly 1,000 boys and girls. Anya dzidzɔ gã aɖe na Hope for Ghana be miekpekpem ɖe Avenor dukɔ ŋu na Avenor ƒe tsitsi yi ke edɔ gã yiwo ke wɔm Hope for Ghana le kɔ Avenor dua tumea edɔ ma ƒe ɖewoe nye suku 4 yi ke mietu. Egbãtɔ le Live Gakpokɔƒe, evelia le Kpevenu, etɔ̃lia le Sesime eye enelia le Klokpe. Ke le suku yawo mea miakpɔ enua abe sukuxɔ yi ke me ɖeviwo nanɔ ahasro nu le dzidzeme me. Ke le xɔmawo mea dzi akaɖi yi ke nye ŋdɔkutsu ƒe akaɖi yi ke míeyɔna be sola wòle exɔmawo dzi yi ke akaɖi nam sukua yi ke fan yi ke nye yagbɔmɔ le sukuxɔ ɖe sia ɖe me be ɖeviwo nanɔ tomefafa me hafi anɔ nua srɔ̃m. Et le Hope for Ghana ƒe suku 4 yawo mea miagakpɔ kɔmputa srɔ̃ƒe kple agbalẽkleƒewo le suku yawo me eye etsinono nyui yi ke nye borehole kple purification machine alo tie ko míegblɔna be pure water machine yi ke aɖe ɖiwo le etsia mea le sukukpo yawo dzi eye amedeƒe yi ke nye ŋutsuviwo tɔ nyɔnuviwo tɔ hã le suku yawo me yi ke kpekpem ɖe agbalẽsrɔ̃nyawo ŋuti le Avenor dukɔ me. Among our 12 libraries and computer labs, in the last year we built 2 more libraries and computer labs at Luite Basic School and Akachiko practice schools that bring thousands of storybooks, textbooks, reference books, encyclopedias, dictionaries to students from kindergarten through junior high school and provide ICT training and exposure that is bringing students into the digital age. Ka Hope for Ghana aga kplɔ dadatɔe be miekpekpem ɖe agbalẽsrɔ̃nyawo yi ke agbalẽkleƒe kple kɔmputa srɔ̃ƒewo tum yi ke mie ŋkɔm fia mietu 12
ike le eƒe yame koa mia ekpe vlite sukuanu ike mia ʋuwo ƒe library kple kɔmputa srɔ̃ƒe ya ŋu ike kɔsira ike va yi me hã mia ga eʋu bubu ŋu le akatsiko practice ike agbalẽwo sɔgbɔ ɖe afi ma ale gbegbe be ɖeviwo nazã axlẽ ike wòatu woƒe tsɔme ɖo eye kɔmputawo li ana woƒe nusrɔ̃srɔ̃wo tso kɔmputa alo egbe ŋkuʋuʋu ƒe nyawo hã wòade ŋgɔ. Hope for Ghana has provided access to clean water in 80 villages, including several right here in this Aveno traditional area. We have brought 2 40-foot containers of medical shipments to the Akachi South Health Directorate, changing the healthcare sector with exam tables and hospital beds and so much more. Tɔgbui, Hope for Ghana is the vision, the commitment, and the dreams of me and our incredible Vice President of Operations, Senyo Gbomita. Together, Senyo and I are committed to the development of the Aveno traditional area. We are proud to be part of this great celebration today, and even prouder to be part of what is yet to come in the years ahead. Hope for Ghana jagba awo echiono vudo ikanye boho de kɔƒe ɖeka bla enyi platform to Ghana dukɔme katã gake dada wònye na mi be mía agblɔ be le boho bla enyi mawo domea akpa gãtɔ ike míagblɔ be mama la le ƒe dzi koa ike ato bla atɔ̃ dzia ekatã le Aveno ƒe anyigba dzi eta nye kpekpem ɖe amegbetɔ ƒome ŋu be tsinono nyui nade kɔƒeawo me eye Hope for Ghana edzagba egako kɔdzinuzazawo ɖe shipping container wɔme eve me ike nye shipping container lolotɔ kekeake ke míegblɔna be 40-foot container míedzagba eko kɔdzitɔwo ƒe nuzaza wɔme eve vɛ ike va ma ne kɔdziwo le Akachi South municipal alo health directorate emene kɔdzi viviwo chip company health centerwo kple hospitalwo katã nuzaza mawoa eyino kple susu be woate aɖe amegbetɔ ƒe agbe eye woakpe ɖe dɔnɔwo ŋu akpe. Tɔgbui, congratulations once again, and thank you. Senyo and I are blessed to be part of the sustainable development that you celebrate today and for the future. Ewenyigba ne Tɔgbui dɔgblɔnu ma kple efiahawo katã eye ame sia ame yi ke le kpekpea me Ewenyigba ne ame sia ame eye míegbɔgblɔm be mía aɖu azãya le ŋutifafa me eye míedzi dzɔgbenyuie na ame sia ame eye mía ayi dzi atu Aveno ɖo akpe. Maone yira mi katã.